دما خوش ببینرین هیجا ایرو سه چلا 2024 روشان جه روژا سه شمه بویر و گشتن سرکین کرودانه امی جواره پیشکش بکن لی دست پیکه چند سر نوچین هپگین آسامه پنج گریلین کو چار جوان بچکن کیماوی شهید بونه اشکره کر آژانسا آنفیجی دیمنی وان کلیان پار بگر دوقناخ سیمینیا اپراسیون امروزی او اولهیه دل کامپا هوله دو چتین دن هاتن گرتن جمارا گرتین داعشی بون سوهیه هیزن آسایشی به هفکاری قصد او یپگی لرقای با اپراسیون که 82 کسین کل هرمی تبلیغ بیان دردخن گرتن دایکن آشتی یند نوبت عدالت دل مجلس گشتیا ترکیه بانک کرون او گوتن حتی تجرید بداوی نبه و تیکوشنامجی بدومه بری بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمعی برفرهیا بلتن آخویا دانی واری جواره پیشکش بکن نوچامه یکمین جهر تکل داریم قادن آزادی چین آزادی کردستانی کو دولت فاشیست یا ترکیه چا کل هرمین پاراسنین مدیای لهمبری برخودانی گریلیان تک چه وجاریجیم سری ری و ریبازین بکارانینا چکین قدخکری چکین تاکتیک نوکلیاری ده هر داویه نوان در راگاندن و چاپمنی هپگی ناسنامه 5 جانگورین آزادی 5 گریلین آزادی کردستانی کو 4 جوان ده انجام بکارانینا چکین کیماوی ده شهید بونه به رای گشتره پار وکر جوان برچم امود جولمیر که با کره کردستانی هر وها رستم آرپیت جوان منبیت جباجاری منبیتیه روشاوی کردستانی جیان تیموقی جه اله و هر وها شاهین نوداجی جه باجر مشی با کره کردستانی اف ناستامین گریلین کو جه آلیه ناوان در راگاندن او چاپمنیا هپگی و هاتیا پارو کرن هر وها هپگی اشارت بویه که جه کرکو بکارانینا چکین کیماوی ین لهمبری گریلیان نشانه ویه که او اثباتا ویه که کو دولتا ترکیه لهمبری گریلا تکچویه د انجام ایرشین دولتا ترکیه ین بچکین کیمیاوی ده لمتینای گریلا برچم رستم شاهین و جوان شهید بون. گریلا جیانجی د شهر دیجی داگیرکریه ده به جسارت که مزن شهر کر و تبلی کاروانی شهیدان بو. ناوند راگهاندن و چاپمنیا هپگی بداخوانه که شهادتا گریلا این شهید راگهاند. هپگی دیار کر دولتا ترکیه قرکرج بو تکرون آخواه شیره هر جرا ربازه بکارتینه اوها گوت. جبرکو ارتشا داگرکر لهمبری پرفورمانسا بلند و جسارتا گریلایان ختمیه به چکین کیمیاوی و تاکتیک نوکلر ایریشتیکه. او یک جیبوی اثبات هریمازن آبی چارتیا ارتشا داگرکر. هپگی قالا کسایت و فدکارین هر 5 گریلاین شهید بونه کر و افتشتانی زمان. هفرین ما برچم رستم شاهین جیان و جوان د تونلین شهریین گری اورتایی هریما متین آیده جارک ادن دیروک نویساندن. اف میلیتانین هیجاین آبوجی به سکنا خویاب اصرار آل سر خطا پکک و پاشکی لدیجی ایرشین دجمن آرمانش کرن کب سر بکوین و باوریاج آزادیا گلین ما وظیفه و برپسیارین خواه بجی آنین. د سری د مالباتین گریلاین شهید هپگیج گلین کرد و عربیین ولات پارز را سرساقی خواست. آگاهین درباره ناسنامین گریلاین شهید بوی رنگینه. سوزان دومان به ناسناو برچم امود لجولمیر گجدایک بویه 15 مجدار 2023 لمتینای شهید بو. اورهان یاکوت به ناسناو رستم آرپیت لوانه جدایک بویه 18 کانون 2023 لمتینای شهید بو. بدران گوک دمیر به ناسناو شاهین نودا لموشه جدایک بویه 18 کانون 2023 لمتینای شهید بو. صالح توفیق به ناسناو جوان منبج لمن مجیجدایک بویه 18 کانون 2023 لمتینای شهید بو. او دیلان تونج به ناسناو جیان تموقی لئیل حجدایک بویه 26 کانون 2023 لمتینای شهید بو. بری بینرین هجاف ناسنامین جانگورین آزادی ناسنامه گریلین هپگویه جاستاری ینکم ده انجام ایریشین قرکرین داگیرکری دولتا ترکیه کد بکارانینا چکین کیماوی ده شهید ببون. هر وها ده دما کو اف ایریشا به چکین کیماویین داگیرکری دولتا ترکیه لمتینای پیک ده ده قمره جد قیده ده بون.
دیمنی وان کلیان ینکو لگری ارتای متینای بیک هاتنه دیمن هاتنه کشاندن و ده انجامای که دجی با آوای که اشکره تیپ اشتراط کردن که چکین کیماوی بچه آوای هاتنه بکارانین جیم آژانس نوچان افراطی دیمن با آوای که برفرهی برای گشتی را پارو کرد. راستی خودت که گشتی زدن کیمیاسای دیوار چهار راش بینن چهار بینن دی قات رنگ آویدیه جمعه که دایی بدری کیمیاسای کاین تو رنگی سور بود در فت چه نبوکن بکشین رنگی بی یعنی بدمه دومانه سور در فت نبوکن بکشین ev yek ji belgeyên din yên Sûcê dagirkeriya dewleta Tirk ya Serxaka Kurdistanê ye. Ev dumana ji erdê bilind dibe ne toz û ne jî bager e. Dumana encama êrişên artêşa Tirk a dagirker yên bi çekên kîmyewî û bombeyên taktik nukleerin. Ev der qada berxwedanê ya girê ortê ya herêma Metinayê ye. Ev dîmenê ku nû hate weşandin, bandora êrişên bi çekên qedexekirî ên li ser çeperên gerîla nîşan dide. Li herêmê bi mehanel dijî artêşa Tirkî a dagirker, berxwedaneke bêhempa ya gerîlayên HPG û yê ja starê tê meşandin. Piştî êrişê dîmenên ji nava tunelan hatine kişandin, bandora çekên kîmyewî radixe berçavan. حوزه اینجا چهار راش می‌بینیم. اون راش می‌بینیم. برای انسان حسن نگاه شد. من خودت کنم چندین. گره کتنه خودت کن زاتن. یا راستی خودت که گشتی زاتن. کیمیاسای دیوار چهار راش می‌بینیم. چهار بینیم. دی قات رنگ آویدیه. جمعه که دایی بدری. کیمیاسای کاین تو رنگی سور بود. در فت چه نبوکن بکشین رنگی بی. یعنی بدمه دومانه سور در فت نبوکن بکشین. Navenda ragihandin û çapemeniya HPG 18 û 20 Kanûna 2023 li ser êrişan daxuyaniyek dabû. HPG ragihandibû li qada berxwedaniya girê ortêya li herêma Metinayê 42 caran bi teqemeniyên qedexekirî û gazên kîmyewî hatin bombebaran kirin. Di encama êrişan de 4 gerîla şehîd bûne. Tenê di nava sala 2023 de artêşa Tirk a qirker 1038 caran li hember gerîla bombeyên qedexekirî û çekên kîmyewî bikaranîn. Her wiha 1508 êrişên balafiran pêkanî û neh caran jî bi bombeyên taktik nukleer êriş kir. Belher neteniye bûn li bajarên Başûrê Kurdistan bi taybetî li herêmên Sinûriyên Başûrê Kurdistanê ji xwe demeke dirêja dewleta Tirkiya qirker ji bo plansaziya valakirina gundên li herêm êrişên xwe bayeke hovane li dijî qadên sivîlan jî dide meşandin. Her çi qasî di çapemeniya xwe de dîmenên ku bi efektên li ser montajê davê li ser û weke cihên gerîlan dide destnîşankirin jî lê ajansa Anefê dîmenên herî dawiyê yên li cihên sivîlan ku bûne armanca êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiye parve dike lê ne tenê ev pedeke jî hewl dide gundên Amêdiyê yên ku artêşa Tirkiya dagirker êrişî wan dike vala bike. Balafirên şeriyên dewleta Tirk 16 çiley bombel gundên Spindarê, Mijê û Kevnemijê yên Amediyê barandibûn. Dewleta Tirk bi daxuyaniyeke fermî gotibû bombel navendên PKK hate barandin. Lê dîmenê ku ajansa Anefê weşand, îddia û daxuyaniya dewleta Tirkiyê yên derew eşkere kir. Wekî ku ji dîmena jî tê dîtin, cihên ku hatine bombebaran kirin malên welatiyan e. Her wiha dewleta Tirkiye dagirker 25 çilê gundê Sergelê Amediyê çiftlikek, 26 çilê jî li gundê Kevnemijê navendeke tenduristiyê bi balafirên şer bombebaran kir. Li gel bombebaranan giran, her wiha bi çekên giran jî êrişên xwe yên dijî herêmê didomîne. Ji ber êrişan, gundê hîn jî nikarin biçin gundê xwe û bi metirsî darin. Her wiha rayedarên PDK jî nahêlin gundê li cîhwarê xwe vegerin. Di vê naberê de hate diyarkirin, rayedarên PDK nahêlin gundê li cîhwarê xwe vegerin. Hate eşkerekirin ku ji bo valakirina gundan PDK hişyarî dane keyayên gelek gundê li deşta navbera Amediyê û Şêla Dizê. Belê em ji çiyan êdî berê xwe bidin deştê anguan berê xwe bidin li xaka Rojavayê Kurdistanê û xebatên ji bo têkbirina şaneyên çeteyên Daişî yên dewleta Tirkiye ji xwe yek ji kampên herî metirsar yên ku li ser asta cîhanê em dikarin bêjin ew jî kampa
هولیا کو ج مالبات او زاروکین داعشی تجیه له حتی ناجی ولاتین وان داعشین لوان کامپانا هاتنه گرتن او نبرنه ولاتی خو اف یک مترسیا اولکاریا لسر هرمی زیده تر دکش بر وی که هم هیزن آسایشی هم جی هیزن سوریا دموکراتیک قصدی او یکینین پاراستنی جن دم جبوم اف هولدان تبلیغی او زندگیران اچتین داعشین لنوا کامپی اپراسیون پیکتنه هری داویه جی قناخ سیمین یا اپراسیون مروی او اولهیه لکامپی هاتیه دست پیکرن کو اف اپراسیون دروشا خویا چارمین ده الوی جاری به اپراسیونی که طیبت دو چتین داعشین دن لنوا کامپی هاتن گرتن به ویکره جمارا داعشین کو هاتن گرتن یعنی خطرناک حتی نها درکتی سهو یکان نوچه گهنامه جوانا جمعه جناوا کامپی رادکینه. اپراسیون مروی و اولهی لناوا خطرین کامپ دی جیهان دا کامپا هولی دروجا چاران دا دوام دیکه. شخوا بچه بیشتری دست بکن داری خانه بچه مفروض بی شخوا دمش شوی پرچیانی دویتر د انجام روژا چاران اپراسیون مروی و اولهی ده هیزن اولکاری هندرین به اپراسیون که تایبت دو چته گرتن بوان رجی گلک جبلخانه کو جوان جبلخانه جی سه بمبی دستان نه درزین هشبره دو کلاشینکوف هر وها نه جرجورن کو یک کلاشینکوف هاتن دست سرکرین جالی هیزن اولکاری هندرین قصدی و یا پیجه کو د نوا گشتی اپراسیون کو جی 27 مه داد سپیکرن حتی روجا ایرو بگشتی سی هو یک چته کو تکلیوان راس بچتین داعش رهنا هاتن گرتنو جبل خانه تونل و تليفون وانجی یکسر هاتن دست سرکرین و اپراسیون امروی و اولهی لخطرین کامپ بردوام دکه و ندیاره و کنگی بدایی به بله هر به کامپا هولی هم دوام بکن لکامپا هولی کو ام قلاوی دکن بیتری پنجی جوالاتین جدا ولاتین وان داعشی لوی کامپی هنه لی حتی نها جی برپرسیاری او گرانیا وی کامپی هموتنه لسر ملی ریبریا خواسریا حریما باکور او روشلات سوریه تی هشتن اف یک دهلم ده هر کلیه ده مترسیه که اولهیه لحرمی دربی که ولی حتی نها تفی همو بانگوازین کوتینه کرن جیم وان ولاتین جهانی نه ولاتین خود بن اون جی تکلداری چارنوسا لکامپا هولیم خود دن بر بار او زحمتین هیه جبر وی کم ام کمه که قالا کامپا هولی بکن کو قالا کامپا هولی کامپا که بچه آویه کنگی هاتیه دامزراندن و مترسیا وی کامپی یا لسر حریمی او جهانی چه جیم حوالی منو چه که طایبت آمده کرنه املی تماشا بکن کامپا هولی به 45 کیلومتر یل روشلات حسکه جعالی کمیسریا بلند آن توین یک بوی و دی سال 1991 ده هات آواکرن. دستپیکی دو پیواجو شر کنداوی ده جبو پنابرین ج عراق ده هات بکارانین. ایریشال سر عراق کو سال 2003 هات کرن پیله که مزن آ کوچبری رودام. کامپا هولی جاره که دن بو ستارگه ج پنابران رم. بکریزا سوریه را داعش هور داگر کر و وکه ناونده که جخواره بکار آنیم. پشتی کو مالباتین چتین داعشی لکامپی بجی بون گلک پسکری رودان. لسر وی یکی لبان کامپان جبو مالباتین داعشی بشین تایبت هاتن آواکرن. کامپا هولی لروشلا تاناوین کامپا هری مزن و یا هری خطرهیم. جنین داعشی ین لبی داری دمینن دناباری خستنی یا شانی این داعشی دنم. زاروکین لکامپی بمجی داعشی تین پرورده کرن و زاروکین مزن دبن هنگی وکی شانه این داعشی بکاری ریخستنی تردگرن. هر وها لکامپا هولی بزاروکین 14-15 سالی ره گلک جن برنگ زواجا اولی تین زوجاندن. ببی رنگی دبیجن کود دخوازن هجمارا خوزیده بکن و داعشی لکامپی جنو بگش بکن. جن به یکی برنگی و شارتی ناکن گلک جاران برنگی اشکره و دبیجن. تدبیرین اولکاری و برپرسیارتیا مالباتین داعشی یین لکامپی به تمامی لسر ملی ریوبریا خسر
هیزن اولکاریا هندرین و قصد هاتیه هشتن. و ببریا خسر کل باکور روشلات سوریه به سالانه به وسیفه مسوگرکرنا پاراستنا هرم تبدگرم. نتوین یک بویی و هیزن ناب نتویی و تی دولت خنادم بر و برپرسیارتیم. به تایبتی تی زانین کو به هزاران دایشی جگلک ولاتین جودا هاتنه. اف ولات جبو ورگرتنا ولاتین خوش حتی نها نکتنا ناوا هولدانکی جدیم. مالباتین دایشی یاد به ببن ولاتین جی هاتنه یان جی لدادگه نامنتوی بین دارزاندن. و بریا خسریا دموکراتیکا باکور روشلات سوریه به یکی بسالانه تینه زمان جی حتی نها نزیکاتیه که ببیرنگی نهاتیه نشاندان. بله و هم وقت اپراسیون کل نوا کامپا هولی کامپا هری مترسدار پیکتین لعالیه کردن جیم لرقای وجاری هم هیزن آسیش و هم جی هیزن سوریه دموکراتیک قصد اپراسیون طیبت بگه آنش برکو اف دمک دریشت جبو هولدارین در خصنا تبلیه هویان لنوا رقای شانین و شارت کتبو نوا تفجری با اپراسیونا وجاری لکامپا هولی هاتی دست بکرن ره هم وقتی وی لنوا رقای جی هم آسیش و هم جی قصد اپراسیونای که دا دست بکرن در انجام و اپراسیون ده هشتو دیکسین دنوا هولدان در خزانه تبلیغین لحرم ده هاتن گرتن و تبی وی که جی گلک چک و جبرخانه هاتن دست سر کردن. هم وقتی قوناغا سیامین اپراسیون امروی و اولهیه لکامپا هولی هزینا سایشیل باشار رقای ده اپراسیونک لدار خسته. تکلداری اپراسیونی جوینکی شپامنیل آواهی فرمانداریا گشتی یا هزین آسایشیل رقای هات لدار خستن. لدا خویانی دا اندام فرمانداریا گشتی هزین آسایشی حلیم ابو بکر و آگاهی پار وکرن. هزین مبهفکاریا هزین آسایشا جنه هزین سوریا دموکراتیک قصده یکینین پاراستنا گلیه پگه ده دوشمی 29 چلا اپراسیونکی اولهیه یا برفره لباجارو که حمراتی روشلاتی رقای لدار خسته. و اپراسیون پیشتی ناکوکی و شرند نابرا ایلین المدلج البلاسم و الى الجمع ساده و لسردا خوزارو سپین ایلین هرمی هاد دست بکرنه. دو اپراسیون ده هشتی و دیکسین دستیوان دشر ده هیا و هولدادات تبلیغی و فضنه الهرمی درخن هاتن گرتنه. هروها چک و جبل خانه یابوان را هات دست سر کرنه. چک و جبل خانه جی اوینه. 39 کلاشینکوف. 26 توینگن برخصت. 116 جرجور. آمورکی پیدا کرنا ماینان. 12 رخت. 6 مالکین دربانچیان. 5 جرجورین دربانچیان. 8 بطارین آمورا پیدا کرنا ماینان و گلک جرجورین چکان هاتن دیتنه. هم وقتی اف اپراسیون جبو اولهیا لحرم پیکتنجی و جاری دولت ترکیه دیاره پر بهرز بویا او جبو حناسه گرتنا چته و شانین خواه جاره کدن ایریشی خواهین لسر حرم دجوارتر کره ایرو هم حرم عفرین و هم جی لشهبال ترفات و من بجی جاره کدن بون آرمانجا تو بارانیا داگر کریا دولت ترک. دولت ترکیه داگر کرد ایرو با آوه که کتوبر و برفرهی گوندین کانتونا عفرین شهبال ترفات و من بجی تو باران کرد. گوند شیخ عیسی منیخ و عیندقن یه نافچال ترفاته گوندین بالونیه تل انب و زویان شیالا خربت شیالا ین کانتون عفن و شهبای هاته تو باران کرن. بریا ویجی داگر کریا دولت ترکیه گوندین شاورخا ین نافچا شریا کانتون عفن تو باران کرد. هم وقتی وی ناوندار راگاندنی یا جبهت الاکرات راگاند کو داگر کریا دولت ترکیه گوندین قرد ویران و تل تورین ین روش آوی من بجیجی تو باران کرن. لبلی آگاهیم در باری انجام توپبارانی ده نهاتم دست خستن. اف ایریشن قرکریین داگرکریا دولتا ترکیه کتناوا دمین داویه ده پیکتنه به طایبتی جبو زیاندایینا بنسازیا حرمی ایریشن برفره هاتمون پیک آنین که دوان ایریشان ده هم بنسازیان جین الکتریک سوتمنی و غاز حتی یه نان و آف جبون آرمانجا
êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiye ji van êrişan bêtirî 5 milyon kes bandor bûne û her wiha bi milyaran dolar ziyanên aborî pêk hatine. Di encama êrişa dewleta Tirka dagirker bandorên ku li gelê herêmê dike pir zêde bûye. Stasyonên kehrebeyê li piraniya navçe û bajarên kantona Cizîrê, stasyonên petrolê û gazê yên Tirbêspiyê, Dêrik û Rimelanê rawestiyan. Zêdetirî 5 milyon kes bê kehrebe, gaz û av mane. Rêveberiya Xweseriya Demokratîka Kantona Cizîrê bi hemû derfetên xwe hewl da xebatan bi rêbazên alternatîv ji welatiyan re peyda bike. Ji bo vê bîrên avê bi jeneratörên xebitandin ji bo ku avê biriya sarinca bikînin welatiyan. Her wiha tûpên gazê bi nirxê lêçûnê peyda kirin û bi awayekî lez gaz ji welatiyan re peyda kir. Stasyonê ku hatine hedefgirtin gelekî giringin ji ber ku kehrebeyê ji aşxane, nexweşxane, bîrên avê û 8 navçeyên li rojhilatê kantona Cizîrê û beşek Qamişloyê, Dêrikê û gundên derdora wê re peyda dikin. Gerînentiya zeviyên Rimelanê hîna bîlançoya xisarê bombebarana çêdike. Li gorî berpirsyarekî gerînentiyê zirar milyon dolarî derbas kiriye. Heman çavkanî destnîşan kir ku stasyonê navborî bi temamî rawestiyane. Heke amûrên pêwîst ji derve neyên peyda kirin, xebitandina wan zehmet e. Zirarên li stasyona veguhestinê ya Swêdiyê bûye 3 milyon û 500 hezar dolar, zirarên li stasyonê veguhestinê jî bûne 2 milyon û 500 hezar dolar e. Para herî mezin a ziraran a kargeha gazê 12 turbînên gazê yên derxistina kehrebeyê bû ku bi temamî rawestiyan. Hevserokê Meclîsa Rêvebir a Kantona Cizîrê Telet Yunus Axifî got li gel êrişên Rêveberiya Xweser hewl da bandorên wê li ser welatiyan sibîk bike. Ji bo wê me xebatên xwe zêde kirin di nava saziyan de rewşa awater agahand av, mazot û nan peyda kir. Li Rexvê jî li gorî Yunus eşkere kiriye Rêveberiyê bîr, firne, nexweşxane û aşxane biriya jeneratörên xebitandin. Di nava rewşekê bi vî awayî ku êdî rewşa jiyanî ya li herêmê zehmet dibe de ji xwe rewşa li kampan qat bi qat hîna jî zehmettir dibe rewşa koçberên girêspiyên koçber êrişin dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê neçar mane ji cihên xwe koçber bibin jî di aliyê pêdiviyên peydakirina pêdiviyên serekiyên jiyanî de zehmet dibe. Nûçeganî me Mihemed Mustafa jî rewşa dawiya li koçberan yên li kampê radikeyne. Dewleta Tirk a dagirker û çeteyên wê ew bi darê zorê ji mal û milkê wan koçber kiriye. Ku niha di vê kampeyê de dibin va konan da dimînin. Ku ne wan ji germa havînê diparêze û ne jî ji sermeya zivistanê wan diparêze. Li ne tenê ev, li kampeya koçberên Girêspî di roja îro de kehrebe qut bûye. Ava vexwarinê naghêje vê kampeyê. Her wiha gaz û mazota ji bo germkirina zivistanê ew jî naghêje wê. Ew jî di encama armanjgirtinên dewleta Tirk a dagirker ji navendên xizmetûzariyê re. الصين نهض في مرحلة دويدة تدي يعني مثلا تركيا حكومة تركي تدي الحردري جي اوفيخس جي كارابيخس جي موزوتيخس ام خد في قام بيدو جي حفت حضر انسان تقريبا جيان دكان حضر دسو حيشتي مال مربات في جيان دكان تأثيري في بربون تدي انهم ما هو بسان دراسين درباس دبي اوجي بر زعمتيه تدي انهم مثلا وقت كهرباء قد دبي تدي اوجي بشكل جياني يعني مثلا در في قام بيدو زاروك تشاو بكن ملات تشاو بكن دايك تشاو بكن وقت كهرباء قد دبي اوجي نامني اوف تنبي تشاو ملات جيان بكي پر زحمت انهم موضوع وقت تنبي ادوا قمپادا چادرن تدي سیستم چادرن اوینی پر گرمن و جوستانی پر سارن
بله این کوبونه سدما وان کوچبرین لحرمی او روشا وان کوچبران جی دولت ترکیه قرکره اف دولت ترکیه قرکر جی در بنگران جهلا جهیزن رزگاریا افرینی دخون هری داوی ایرو به نوچین لزگین جیم به بینرین هجار پار وکر هیزن رزگاریا افرینی لگنده باستیه شیروایا افرینی چالکین به باندور لدشی داگرکریا دولت ترک او چتین وی پیک آنین د چالکی ده گلک لشکر او چتین دولت ترکیه داگرکر هاتن کشتن آگهین برفره جالیه هیزن رزگاریه و نه هات داین لی اشکره او تقاضی سرویه که هاتا کرن اوی دناوا دمین پیشته هم دیمن او هم جی آگهین هم برفرهتر ین لسر چالکیه کو جالیه هیزن وان جالیه شروان وان و لدجیم داگرکریا دولت ترک لگنده باسلی شیره و یا عفرین پیک آنیه به رای گشتره پار و بکم هم وقتی وی که جی پشتوانی خلک هرمی یجبو وان برخوادانیا لدیش داگرکریا دولت ترکیه جی خورد به و جاریم روسپی او شیخن عشیران ین لرقایه به داخلینیه که پشتوانی خوا یا جبو قصده یپگی او یپجی پار وکرن. لدوجی ارشن داگرکریا ترک لسر هرم باکور روجات سوریه شنین هرم بهرسن او برتکا نشان ددن. درباره ارشن داوین انداگرکریه ده روسپیان کانتون رقای آخوین. روسپی ایلا البو اصاف حمد الخراجه گود که دولت ترک با آوائکی هوانا ارشی بناسازی هرم دکه وها دوام کر. منطقتنا اللي اعتى هجمه شرسه من قبل النظام التركي النظام الدكتاتوري. هرما ما باکور روجات سوریه راستی ارشنگران جالی دولت ترک دیکتاتوریا عثمانیه نوبهات. هلواستن برومت و فکر آزاد و دموکراتیک گفل دیکتاتوریا وان دخه. جبروه که رژیم ترک ارشی هرم مردکه و طول خواه هلتینه. روسیپیه الا البگارا فرهان حدشی دازانین که او به هزن خواه ین قصدی رانه و افتشت آنی زمان. وتريد تدمير المنطقة كامل. دولت ترک دخوازه آرامی هرمی تیک ببه دخوازه هرمی بگشتی ویران بکه و اولهی الباکور و رجلات سوریه خراب بکه ام بدل و جان به هزین سوریا دموکراتیک رنه جبو آرامی و اولهی و لدجی ترور دست مددست شروان قصدی دیا ام قالا ترور دکن لی او بخواه تروریستن دما بنسازی و ستاسیون سوتمنی تین رو خواندن افتی واتیا کو دخوازن آرامی و اولهی هرمی تیک ببن. ام دربازی باکوری کردستان و ترکیه ببن باکوری کردستان و ترکیه جیم چالکینش خواهد گرتین جه دوزا پکیک و پاشکین چالکیا گربا برچیبونی یا دورواگر یا حتی بازی ثباتی و دوام بکه هینا لداره هم وقتی وی اکی بجاریم دایکین کد چالکیا نوبت عدالت دشی چالکیا خو هینا برفرهتر کربون او دایکان جه باشاران برای خدابون پایتخت ترکیه انقره او لبر مجلسا انقره وی جاریم داخونیک به رای گشتره پار بکرن دایکان باوی که اشخره گوتن حتی تجریدال امرالیه تجریدال سر ریبر آپو بدومه و روش به وی آوی دوام بکش بر وی اکی گوت بریا کو روش هینا جی مترسر او خطر ببه هرکس وی بکه تفگری گر کو تفگرک پیک نیجی انگام بجین گر سازی پیوندیدار نکه نوا تفگری انجام این کو پیک ورجی و اف سازی برپرسیار بن. بداخواست آزادیا فیزیکی آره براپا و چارەسەریا پرسگریکا کرد گرتین سیاسین لگرتیگین باکور کردستانی و ترکیه 65 روژن د چالکیا دور و گردنه. جبو پشتگیری داخوازن گرتیان لگلک باجاران جی چالکیین نوبت عدالت دوام دکنه. دایکی ناشتی و خزمین گرتیان ین دنوبت عدالت دج بو داخوازن خو بدن بهیستن ایرو بری خودانا انقرایه دایکی لناوندا گشتیا پارتیا وکهوی و دموکراسی یا گلان زم پارتی هاتن جمهوه پیشتر به هفسروکا گشتیا زم پارتی تولای هاتیم اوگلری را تبلیکوم جوینا مجلسی اجنان بونه لور انزاما انسیاتیفا دایکی ناشتیه عارفا کارتال لسر ناوی انسیاتیفی آخوی عارفا کارتال دیارگر کو دوی تجرید لسر ریبراپو بی بداوی کرن اوها گوت نجرانا بستر نجرانا بی امیر کچه کولانا بن امیر دا کرم میدانا ام دی اخصیانی که لسر بریز عبدالله جمعش قبول ناکن استاذ هارکی خوشی قبول ناکن
دایکا آشتی عریفه آنی زمان سدمان نچار سرکرنا پرسگریکا کرد شره و اف بانگلی دایکن لشکر و پولیسین ترکیه کره. که عسکر و پلیس هشتیم را به دست من به خونیت نسکناندنه. استرسان دایکا تمام عینیه. ام ویم برات دایک نگرین. دلی می شویتی برات له حوالم نشویته. ام کتی زندانی برای حوالم نکرد زندانی. ام دنیای کشتنا تا انسانی تی کسی نخوزن. بیشتی کمجوینی دایکین آشتی به بشتاریا گلک سیاستمداران لجهه چپامنیه یا مجلس داخویانی دانه. ده داخویانیا چپامنیه ده اولی بردف که مجلس ساجنان adzam partiye Halida Türkoğlu ahvi. Durumda. Mardin'de, Ankara'da, birçok kentlerde bu nöbetler lazım. Halida Türkoğlu da zanin wan da xwazin xwe weke dosya pêşkêşî cîgirê wezîrê dadê kirina û gote. Divê guh bidin dengê dayikîn aştiyê. Doldurmuş olmaktadır. Adalet Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Dayika aştiye Hamdiya Kirêcî jî daxuyand ku eger gav neyne avêtine wê ji encamên neynî saziyên têkildar berpirsiyar bine. Hamdiya Kirêcî bi bêrxist daxwazên girtiyan daxwazê wan e û ji bo rakirina te jê de banga mezinkirina têkoşînê kir. tecriti kaldırmaya yönelik کنگراستار جی به داخلی که انجامنامه جوینا خویا سالانه کو 27 مه بیگ آنیبو به رای گشتره پار وکر ده انجامنامه ده پلانسازی او پلانیروانی جبو دما پیش جی به رای گشتره هاتا پار وکرن. دبن دروشمیا به پیشنتیا زلال اونو دمان امی تجدید بشکینن ریخستنا خواوا بکن کنگراستار جوینا خوال سر آستابا کروشلات سوریه لدار خسته. رهبان وقوميتان ميمزن هبان زلال زابروس هلوها رهبان انا نودا دجوینا 27 چلیه پیک هاتی در راپورا کارو خباتین سالی هاتا خوندن روشا سیاسی هاتن ارخاندن. بريمان سكتن نكارن زلام وجواكا زلام سالاري چاره سر بکن. یکی مجارن سرکی نرخاندنی تجیتال دجی ریبرا پو بو. گلکا خافتن دجوینی ده هاتن کرن او تیده بالهات کشاندن سرتی کوشیناجنی ده همو قادن جیانه ده اوها هات گوتن. بزای فکر و فلسفه یاری براپو که لهر درات جیهانی بلابویه ایروجنین لهرمی گهانه وی آسته. دوی امجی به هر آوائی خودی لفکری وی درکوین. کنگراستار ایرو بدزا خویانیه که انجام نامه جوینا خوش کرده کره. چند خالین انجام نامه وحانه. جبو آزادیا فیزیکی ریبرا پول درخستنا کنفرانس که ده هسپاتی ده. نفساندنا نامیان جعالی جنین کرد، عرب و ایزیدی جبو ریبرتی و برنگ پرتوکا جدریا دلی مره به چاپ کرن. لهمبر داگرکریا دولتا ترک رئیس چالاکی به پیشنگتیا جنان بیل درخستن. وکرنا سیمالین پاراستنا جن ده جهم پیوسته. خردکرنا سیستما هفسروکاتیه ده تواهی کومین، سازی و دستین ریوبریه ده. جه جزاروکن جنین دناوا کار ده بین وکرن. داناسینا کنگرستار لتواهی تا خوگندان. بناوی جنوبا آواکرنا جواکا ازدیاد دبن گفا قرکرنی ده لپارلمنتو اوروپای کنفرانسک حتی لدارخستن ده کنفرانس ده اشارت به کمکوژی و هر وها داخوازن ازدیان حتی کرن و حتی خواستن که ایریشن داگرکریا دولتا ترکین لسر ازدیان جی ورن راوستاندن. Li Parlamentoya Avrupayê konferansek bi navê Cînû ve avakirina civaka êzîdî ya dibin gefa qirkirinê de ye pêk hat. Konferans ji alî sîwana meclîsên jinên êzîdî ve hate lidarxistin. Di konferansê de berdevka sîwana meclîsên jinên êzîdî Nûjiyan Gunay axivî û qala destkeftiyên êzîdiyan kir. Nûjiyan Gunay diyar kir ku divê herema Şengalê di asta nav netewî de bênazkirin û got ji bo mexdûrên qirkirinê karibin jiyana xwe ji nû ve ava bikin divê alîkariya maddî bêkirin. Ji bo pêşîgirtina li êrişan divê qada hewayê bêgirtin. Biryarên qirkirinê divê di asta nav netewî de bêne darizandin, divê êzîdîtî weke olekî cuda bê qebûlkirin.
Parlamenterê Federalê Belçîkayê Georges Dalamange anî ziman li Parlamentoya Brükselê qirkirina êzidiyan hatiye qabûlkirin, lê belê divê ji alî hikûmetê ve jî bê qabûlkirin. Dalamange ragihand ku ev bi Almanyayê re li ser vê mijarê dixebitin û got trajedî hîn jî dewam dike. Hîn jî bi hezaran êzidî li kampan e. Piştî qirkirinê bi 10 salan divê em ji bo gelê êzidî çareseriyekî peyda bikin. Lewma em li ser vê mijarê bi rayadarên Belçîka û Ewropayî re hevdîtinê dikin. From Europe, we need to say high and aloud that the recognition of genocide is a must. Endama keska efa ya Parlamenta Ewropayê Lorena Lopez de la Calle ji got, divê em piştgiriyê bidin berxwedana jinên êzidî. Ji koma çepa Parlamenta Ewropayê Özlem Demirel jî balkişan ser êrişên Devleta Tirka Dagirkerên li ser Şengalê. Demirel anî ziman ku li cîhanê qet qala êrişên Devleta Tirk nayê kirin û got dixwazim ku pêşî li êrişên hewayê bêgirtin. Divê şert û mercên jiyanekî aştiyane ji bo hemû gel, civak, bawerî û zayendan bê ava kirin. Li Rojhilatê Kurdistanê anguwan bêjin li Îran û Rojhilatê Kurdistanê du rejîma Îranê çar ciwanên Kurd bi dar vekiribûn bê îdayên bêbingeh yên ku ev ciwan sîxurtiye ji İsraîlê re dikirin divê çarçovê de hatibûn darvekirin hêrsa li hemberî vêyekê jî her ku diçe zêdetir dibe hem wextî vêyekê hem darvekirin û hem jî ji malbatan re dibêjin li cenazeyê zarokên xwe jî pirsinekên ji ber ku wisa diyar e cenazê jî radestî malbatên nekin hem wextê vêyekê hem li Rojavayê Kurdistanê û hem jî li beşindiniyên Kurdistanê hêrsa li dijî vê pêkanînên rejîma Îranê zêde dibin. Welatiyên Kurd yên bi navê Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fatihî, Muhammed Feramerzî yên 19 mehin girtî bûn, doh danê Seharê ji alî rejîma Îranê ve hatin darvekirin. Li gorî medya Rojhilatê Kurdistanê piştî her çar Kurd hatin darvekirin, rayadarên Îranê ji malbatên wan re gotine li benda cenazeyan nemînin. Hate diyarkirin ku cenazeyên her çar ciwanên Kurd ji alî rayadarên Îranê ve li ciyekî nediyar ve hatin veşartin, malbatên wan jî agahdar nekirine. Li dijî van kiryarên hovane li seranserê cîhanê û heremê bertek derketin. Vê zilmkariya ku li ser her çar ciwanên Kurd hat meşandin, şermezar dikin. Meclisa Navçeya Şêran a Kobanê daxuyaniyek bi beşdariya endamên meclisê û şîniyan da û got em bi tundî zilma ku li ser her çar ciwanên Kurd hate meşandin şermezar dikin. Dibin navê hevkariya bi İsraîlê û sîxurtiyê de her wiha bi hin tawanbariyên cuda rojane Kurdên qatil kirin. Herî dawî êrişa kîmyawî li Metîna ku di encamê de çar gerîla şehîd bûn. Meclisê bêdengiya dewletên nav netewî û rêxistinên mafên mirovan yên li ser van kiryaran şermezar kirin û wiha hate gotin. Dewleta Îranê û hevalbendên wê dixwazin bi vî rêbazî û bi van kiryarên hovane çavên Kurdan bitirsînin û îrada wan tune bikin. Tu kes nikare îrada gelê Kurd tune bikin. Tu kes nikare îrada gelê Kurd tune bike, êdî Kurd di her çar parçeyên Kurdistanê de xwe nas kirine û destkeftiyên hatin bi destxistin, êdî kes nikare tune bihesibîne. قمع صوت الحق والمطالبة بحرية الشعب والفرد من ضمن حقوق الإنسان. Meclisa Kombuna Jinan a Zenobya jî bi daxuyaniyekî darvekirina her çar ciwanan şermezar kir û got rejîma Îranê bin pêkirinên xwe yên dermirovî didomîne. Kiryarên ku niha rejîma Îranê li hember civakê dide meşandin ne nû ye. Rejîma Îranê ji dîrokê ve bi hovîtî qirkirin û qetilkirinê tê nasîn. ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية. Di daxuyanê de bang li rêxistinên mafên mirovan hate kirin ku rê li ber kirinên ku li dijî ciwanên Kurd têne kirin bigirin. ونطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. Em bi Başûrê Kurdistanê devam bikin. Li Başûrê Kurdistanê jî havalêmeyên Rojdimevan Slêman Ehmed ev bêtirî sê mehin ji aliyê hêzên asayişa pedekê ve hatine girtin revandin bin çavkirin û heta niha agahî têkildarê rewşa Slêman bi raya giştîrê nehatiye parvekirin her çi qasî
پارێزەرên Silêman parêzerên Ajansa Rojnivîsê hewl didin xwe bigihînin muwekîlê xwe û rewşa wê bizanibin ji nêz ve naz bikin herîkim sedemên sûcên ku li ser Silêman tawanên ku pê tên sojdar bizanibe lê heta niha rêjboviyekê jî nehatiye dayîn rojnimavanên li Başûrê Kurdistanê jê rewşa Silêman weke rewşa negirtin û bincavkirinê rewşa revandinê pênase dikin. روزنامه‌وان سلیمان احمد جالی هزم پدکی و هاتیه رواندن و حتی عقوبت وی ندیاره روز بروز گمان و فکر لسر جیانا سلیمان احمد زیده دبه و بجی تن بداره ام اول بدن فدادات بی ولی بد پدکی رناده نه پاریزر و نه جمالباد کسک دیتن الگلوی بکه آرمانج خلیل دازانین که رنادن روزنامه‌وان سلیمان احمد پاریزرن خواه ببینه افجی بن پیکرنه کنزن و ها دوماند هر روزا دچل باشور کردستان بن پیکرن زیده دبن و روش مترسیدارتر دبه دوزا سلیمان احمد بن پیکرن السر آسا جهان جی جبر کو دستور اوی یا فرمی هبو و بیاسایی چوبو روزا وای کردستانه هیانها جهوی نهاتی آشکره کرن جمترسیه لگوری من بریار و گوهراندن بریار که سیاسی جبر کو برجه گلدوزن وها هبون و کربون سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان بن شوازک ولا سنوری زونی داویه دا آرمانج خلیل دست نشان کرد که نزیکاتیا دستلات یاد مجار آزادیا فکر و رامان و کار روزنامه‌وانی ده جب سالان نگوهریه و گود آسنگی گلک هنه لگوری یاسای روزنامه‌وانی و بدستخستان زانیاریان کار نای کرن یا کل برانبری سلیمان احمد هاتیه کرن کریاره که رواندنه یه بنچاف کرن تیواتیا به بریار دادگه و دادوار به لهزن اولکاریه سلیمان رواندنه جهکی ندیار جبر ویجه اف کریاره که رواندنه یه نوچامیا دریزی ده جی هر تکیلداری روشا خواندوانانش برکو به هاتنا ایدیم پشتی سرسالی ازمونین ورزای یکمی یا خواندنی ین زانینگه جی دست بکریم لزانینگهن روشاوی کردستان جی خواندکارین زانینگه کتن ناوا هیجان کش برکو ازمونان دست بکری ایدی بر همین خوین ورزای یکمین وید ازمونان ده جی راخم برچوان که آستا خواندنی بچه آوایی درباز بویم نوچگانم جودی علی جی لسرویه که به خواندکارین دیکتن ازمونان او شوازی خواندنی او پرسین کو درکتن پیشاوان جی نوچه یک آمده کریم امنی تماشا بکن پشتی بداوی بونا ورزایکه ji sala xwandinê 2023 û 24 li zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûrî xwendekaran dest bi ezmûnan kirine. Ji 28 çileyê ve dest pêkirine heyanê 8 Sibatê wê ezmûnên wan berdewam bikin. Wate 15 rojan wê ev xwendekar di nava ezmûnan de bin. 28 çileyê 2024 li her sê zanîngehên li Bakur û Rojhilatê Sûrî زانینگاه روجاوا الشرق و کوبانê ezmûnên werzayekiya sala xwandinê ya 2023 û 24 hatin dest pêkirin. Li zanîngeha Rojava 11 fakulte û 3 peymangehên bilind hene. Du rojin xwendekarên van beşan di nava ezmûnan de ne. Ji wan fakulteya bijîşkiyê jî wê hefteya pêş dest bi ezmûnên wersayekê bike. Xwendekara fakulteya bijîşkiyê Mîtra Mehmûd razîbûna xwe ya bi sîstema ezmûnan li zanîngeha Rojava wihatîne ziman. Ji xwe ana werzê yekem ber bi dawî dire. Ana fetra ezmûnayê ezmûnê me gelkî xweş derbas dibin. Yani berê şagird ketin tayê din û ezmûn hatin lê ana gelkî xweş derbas dibin. Yani berê basım şagird datanî lê ana li gor tiştê te fêm kiriye ji dersa xwe تتقدمين جمن حدنا كسايتا وبدردورا خور ليكولني قد كفكراوي سربات تاشتكري يعني تاني سر ازمون كتني ام دچند اسمنا درنج درباس بين ليكولين هنا ezmûnên xwendekaran heya 8 Sibatê wê berdewam bike. Piştî bi dawîbûna ezmûnan û betlaneya 15 rojan wê êdî xwendekar derbasî wersa duyem a sala xwendinê bibin. Li zanîngeha Rojava derdora 3000 xwendekar hene. Her çiqas êrişên dewleta Tirk adagir kir, bandor li ser xebatên perwerdê û rewşa xwendekaran kiribe jî, lê xwendekar di asteke baş da ezmûnên xwe pêşkêş dikin. Derbarê sîstema ezmûnan û rêveçûna wê, cîgira hevseroketiya karûbarê xwendekaran Evîn Ehmed Axevî. Evîn diyar kir ku sîstema ezmûnan li zanîngehên herêmê, derfetên baş ên serkeftinê li pêş xwendekaran vedike. ماگو ام ورزی ازمونی بکن لسر آستا دقونا یعنی ده ازمونا نیوی ورزی ازمونا داویا ورزی ازمون نیوی ورزی مثلا هناك باللمل كريسر يعني
جوان پلی ازمونه همان دمه داویا ورزی مکر چل ده هر دو تشتان ده به شست لی دناوا وی شستیجی ام دجن خوندکار فرصت داته جی هی گوت سیوش شابینه و چغه سرکفتنه کیته چه دبه ده همان دمه جیده لی کولینه تکریه دانستندنات لی هرمونات دناوا وی خوندنه جی ام سر دکن و چغه جوان چلیجی ده پلیا بینه ده سدید او هجمارا گوتا آنیه ده درباسی مرحله کی دیتکه تنه لزانین گهین باکور و روشلات سوری سیستما ازمونان بگلک ریبازان تیمشاندن. با آوه نویس لیکولین لیهوربونا خواندکار دانوستاندنا وی اوه بدردوره را و نرخاندنا کسایت آست و سرکفتنا خواندکار تی دیار کرن. ام به رقه دوام بکن لباشر رقه جبو مالباتا شهید زندورا بروزک زندورا کنه سرساخی هات بو ودان بن کنده جی پیاما شپاندنا دوزا شهیدان هات داین خلک باشر رقه اندام اوری ببرین سازیان جبو سرساخی جمالباتا شهید بروزک زندورا را بخوازن هریکیم بن کنه سرساخی شهروانی یپگی بروزک زندورا دوی چلیا 2024 لدیرا زوری دمال سر ارکا خبو شهید بو دبن کنده سرساخی جمالباتی را هات خواستن اوها هات گوتن شهید محمد جمال سمبولا فدکاری او رومتیه بسایا شهیدان اولهی لولات بیک هاتیه امی حتی داویه به قصد ربن او ایرشان تیک ببن داویه ده سوزدان کو ریا شهیدان بشوپینن جبو کو رومت او اولهی ولات خواب پاریزن لحسه که جی بیر آنینا شهیدان هبو مجلس مالباتین شهیدان یا باجار حسه که شهید مها قانون او چله کل جه او دورین جدا شهید ببون ببیر آنین بله پشتیوان نوچین شهر آلوزی روشا اجبر شرکویا پیک هاتین هاجی چند نوچین ده آلیم جواکی ده حوالی مدتورا نوچین جواکی ده آمده کرنه املی تماشا بکن تفجر هلال زيرين على باجار رقاية دبن دروشما هلبست ويجا لسربالين إمرالية دقهيجن هف فورومك جبو آزادية ريبر عبدالله أوجلان لدارخست هلبستوان ويجاوانين كاندونا رقاية بشتاري فورمي بون فورم جالية هلبستوان صالحة شمالي ويجاوان جلا حمزوي ويجاوان فوزية مريه هلبستوان ميديا سليمان و هات بريفة برن فورم لسر چار خالين سركه هات دابشكرن أو جي أذن بيواجويا زاروقاتيا ريبر أبو بيواجويا برخوادانية بيواجويا كومبلو و بيواجويا إمرالية پارتیا سوریا پیشروجه لنافچه تلبراکه کانتونا جزیره جوینک لدارخست. بدهان شینی اندام پارتیه، سازیین سیویل و روسپیین هرمه تول جوینه بون. جوین لآواهی مجلس نافچه لدارکت. جوین به گشتان سیاسیین هرمی، جهانی و استراتیجیا دما بیده بیکرن هاتنی قاش کرن. لجوینه ده بشداران جینرین الخواد درباره رولا ریوبریا خسر داوا کرنا یکیتیه ده پارو کرن و دیار کرن کو پشتگیریا هیزن سوریا دموکراتیک قصده و اصایشه دکن. مجلسا کومبونا جنان آزنوبیا کانتونا دیرا زوری جوینک ججنین الروجاوی دیرا زوری لدارخست و جوان ره تیگاها آبوریا جواکی گرینگیا و تیگاها کوپراتیفان شیروه کرن. جوین لهولا مجلسا هریما غربی یا باجاروک الکسرا پیک هات. داویه ده جنان 5 پروژه گرینگ پیشلیار کرن کودوی کمیته آبوریا جنان پشتگیریاوی بگه. دناوان پروژه انده آوا کرنا فرنه نانی تنوره ورشین دروتنی سازین ماده بنگهین پروژه چاندنیه و هر وکی دن هبون.
بدروش مع عدالة جوفاكي مسوغرية جوفاكا أخلاقية مجلس عدالة جوفاكية كانتونا ديرا زوري بأرمان جانر خاندنا خباتين بار ودانينا بلانسازيا إيصال جوفينا خويا صالي لدارخست جوفين لهولا مجلس سفير آديرا زوري بيكهات دي جوفين ده رابورا صالي يا مجلسي هاتا خوندن دي رابور ده قانون المجلسي دوزين جي مجلسي ودادگهين ويره هاتن شاندن مکانیزمaya لیکولینکرنا وان دوزان آستنگیان لپیشبری وان و پیشنیارین جبو چارەسەرکردنا وان ئاستەنگیان هەبوون. بەشداران جی راپۆر و ئالیان di raporê de nehatine behezkirin nirxandin û balkişandin ser derbazkirina astengiyên li pêşberî xebata meclisê. Her wiha îşaret bi pêdiviyên komîteyên lihevانînê yên ji bo nîqaşkirinê hate kirin. بلبینرین هجم لبردگیشین داویا بلتنا خویا ساعت هفتان او دبیشین حتی صبح جارکتن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار